Pemirsa kewentenan pelinggihan hybrid kausulang mangdani molihang insentif. Pemargi inucap kausulang majang kementerian sani medue amongan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepanggih risampun ngrawin acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show Gias Ring ICE BSD Tangerang Banten Mausang. Yening usulan insentif punika kanton katoreksayan tur kablik bagang ring internal pemerintah. Sadurungyane Agus Mausang ring intensif pajak penjualan barang mewah ketanggung pemerintah PPNBM DPT Sida dados setelah pemargi ring sajroning nampinin stagnasi pasar mobil mangdes sida nyokong penjualan. Manut dani intensif fiskal puniki sampun sida nincapang adolan penjualan kendaraan dalam negeri kantos 113% selami periode Maret Desember warsa kali tali selikur mewah ring Januari Mei warsa kali tali likur. Program inucap sukses nincapang adolan kantos siada 5 tali unit. Manut Menperin panglimbakan intensif punika kaician majeng kendaraan untuk prasarat lokal konten utawi tingkat komponen dalam negeri TKDN tertentu sengutamayang soro-soro kendaraan rendah emisi karbon mangdes tateng utamayang target nol emisi karbon net zero emission NZE ring warsa kali tali 6 dase. Asa punika taler sokongan indik pengendalian suku bunga taler pinaka pangupaya nincapang kuentenan kendaraan roda 4 sani anyar mawinan selami dase warsa ukuran kanan adolan mobil domestik munggah ring wilangan ayuta unit. Bali Pos Nguningayang.